Kinong yalam kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nongstoin Circle hakalai tarik yayong kilalit yakundu yo branch manager ka Meghalaya Rural Bank Nongstoin branch banwat jingtip ya kajing slam ban penyadai link yo adhar nak pentaban yo KYC padba usamla F tersa General Secretary urayat hu hakinong thok kubor kaseng kalayo shibun kijing nam niki padba halor kajing slam ban le KYC banling adhar hakabaki hapru banlek mi bun sin shabank kajing slam ban yo KYC kalakta ya kajing lut ya kapor bat ya kamai jong kipat ba kibashong hakishnong bajngai na Nongstoin u branch manager ulayat hu ya kadaw jong kajing slam banle KYC bat link adhar namar kajing bun palat kinong pli account hakani ka bank kinong yalam ke FKJGP ki kentu ya ki bor ba penyat ya kani ka bank banwat kilat kilenti banweng ya kijing jong kipat ba Yo, ya kawan legmi baru branch manager jangka MRB Nongstoin branch. Margi osngeo halor gajing ud jingnam jangki padba jong ni kathan. Kentame ki babun ki customer hakatai ka branch ki de ki ba nanong kendong. Te ngising yo osngeo ya gajing ud ba ban ling ya adhar ban le ya ki KYC. Nama rabaki legmi habang banlek KYC ne banling yo adhar mutli ong ba kasimpor ba ka pensiam jinge iki pajba nomor ba kiyo e banlek mi hadu arsin license tang banlek KYC ne banling yo adhar te gade lor kate ga benta bingi layo e ban yakren baru branch manager jong te ga MRD te nakling jong uru ula perpau hi ya kata gajing sumukhya bat ula kularu bang ba unsim khia ban yale hikat balak ban penkloy ya ban pendep yiki KYC bat kumjuru ban ling yau adhar te nakaliang jo barang manager lapor paru ke jing boong ba namar nakaliang jo ka sistem kumut ka khia ya ban le kumne marki kumang omne baki bun ha ki customer ki ba don ya ka akau hakatega branch te gade lengba ke jing bun jongki account holder bah ban yo ban le ya KYC tena kata kadau ba kimla ya ban le ha juga por te gadai leng ba jong ta te hrei nak len jongi la syukur pa bet ba kat bala ki de ban penkloi ban penyo ya ka KYC nomor ki don bapli ki ban nong kendong ki wan na jingai ki ong ba ki tu ki ba penle KYC ki ong ba pilak banwan hadin lain sausngi te hadin balawan ru kidang isyak penbuk teng ban te gemut kiha banwan laisin sausin tang namenta ka KYC gemut kan long sisa ka jing bat ka pen so sat ma yaki ba kiha banwan arsin laisin te ka pen ketak ru ya ka bai lenti lene ka kapor ru kumju te halo kata ka banta tengi na kaliang joka FKJP ngalayo ikaman ai mau kum ka jingkerpat au bram njar bu